بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله الذي قسم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياسرة الذين كانت قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الموت فأرداهم في الحافرة فانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. والصلاة والسلام على ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة سيدنا وإمامنا محمد القائل أكثروا من ذكر هاذم اللذات وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا قوم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا مع سلسلة دار الآخرة. سلا يوم القيامة سلا قطايو ألم سلا من نورابتي تمرت كفل إن كان الله سبحانه وتعالى أجنانين لالو زاري يمجمرون የአኺራን ጉዞ የመጨረሻው ጉዞ ሞት በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። ስለ ሞት እንዳሳለን። نعم ሞት ድንገት የሚመጣብን ሆኖ አብዛኛዎቻችን ተዘናክተናል። የሰው ልጅ በህይወቱ ውስጥ ብዙን ጉዞዎች ሊጓዝ ይችላል። ወደ ሐጅ፣ ዘመድ ጥየቃ ክፍለ ሀገር፣ ለህክምና ወደ አሜሪካ፣ ወደ ተለያየ ሀገር። አንዴ ግን አንድን ጉዞ ይጓዛል ላይመለስ። ያን ጉዞ ሞት እንለዋለን። ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ፣ ያልተዘጋጀንለት እንግዳ። ምናልባት ከቤታችን ቦርሳዎችን ሞባይል አንጠልጥለን ወጠን እኛን አንጠልጥለውን ተሸክመውን ሊመለሱ ይችላል። ሱብሃንአላህ። ሞት ድንገት የሚመጣ እንግዳ ነው። ልብሶቻችንን ለብሰን ወጠን ምናልባት ጀናዛ የሚያጠብሰው ሊያወልቀው ይችላል። አብዛኞቻችን ከዚህ ጉዞ ተዘናክተናል። እስኪ እኔንም እናንተንም ይሄን እንግዳ እንድንጠባበቀው ላስታውስ ነው የዛሬው ፕሮግራም ዓላማ ኢንሻአላህ። አላህ አስአሉ التيسير والتوفيق والإخلاص። ሞት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃዱ ከሆነ 4-5 ነጥቦችን እንዳሳለን። አንደኛ ما هو الموت؟ ሞት ምንድነው? ምንነቱ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እንዳሳለን። ሁለተኛ ሐቂቀቱ ዱንያ፣ ሞትን ጋርዳን ያለችው እቺ ዱንያ ትክክለኛ ማንነቷ ምንድነው? በአላህ ፍቃድ እናያለን። ሶስተኛ الاستعداد للموت፣ ሞት የሚመጣ የግድ ከሆነ ዝግጅት ያስፈልገዋል። ሶስተኛ ለሞት መዘጋጀት። አራተኛ ከሞትም በኋላ የምንገባበት ቀብር የሚባል አለ። የቀብር ህይወት ሐያቱል ቀብር፣ እሱን እንዳሳለን። አምስተኛ كيف ننجو من عذاب القبر፣ ከቀብር ቅጣት እንዴት እንድናለን፣ እሱን እናያለን። ስድስተኛ الرجاء برحمة الله። እንግዲህ የሞት ወሬ ያስፈራል። በአላህ ላይ ተስፋ እንድናደርግ ደግሞ ረጃ ተስፋ በሚል ርዕስ ወደ መጨረሻው እንዳሳለን። طبعا ስለ ሞት ማውራት አስፈሪ ርዕስ ስለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ይህ ፍርሃት ነገ መልካምን ነገር የሚወልድልን ስለሆነ الدنيا ላይ መፍራታችን ለጥንቃቄ ይረዳናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐዲስ አልቁድሲ ላይ እንድንፈራው ሲያዘምን ይላል وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين። በልቅናዬ በክብሬ ይሁንብኝ እኔ በባሪያዬ ላይ ሁለት መፍራትን ወይም ሁለት ሰላም መሆንን አላደርግለትም። فإن آمنني في الدنيا، በዱንያ ላይ ካመነኝ ሰላም ከሆነ አኺራን ሳይፈራ ከኖረ خوفته يوم القيامة، يوم القيامة የሚፈራው ነገር ይገጥመዋል። وإن خافني في الدنيا، الدنيا ላይ ግን ከፈራኝ ከተጠነቀቀኝ አመንته يوم القيامة، አኺራ ላይ አማን ሰላም አደርገዋለሁ ይላል። ولمن خاف مقام ربه جنتان، ከአላህ ጋር ቆሞ መገናኘትን የፈራ ሰው ለሱ ሁለት ጀነት አዘጋጅተንለታል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከተዘጋጀላቸው ሰዎች አላህ ያደርገን። يقول أنا أهل الجنة
ዱንያ ላይ ፈርተው በመሄዳቸው አኺራ ላይ ሰላምን ስለተጎናጸፉት የጀነት ሰዎች አላህ እንዲህ ሲል ይዳስልናል። የጀነት ሰዎች አንዱ ካንዱ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራ ይሄ ኖሬ ይለዋወጣሉ። ምን ይላሉ? ኢና ኩና ቀብሉ ፊ አህሊና ሙሽፊቂን፣ እኛ እኮ ዱንያ ላይ ያለነ ቤተሰቦቻችን ጋር የአኺራ ነገር ያስፈራን ያስጨንቀን ነበር። ታዲያ ውጤታቸው ምን ሆነ? ፈመነ አላሁ ዐለይና፣ አላህ በእኛ ላይ ጸጋውን ዋለ። ወወቃና ዐዛበ ሰሙም፣ አሳማሚውን ቅጣት አላህ ጠበቀን ይላሉ። ዱንያ ላይ ፈሩ፣ አኺራ ላይ ሰላም ጠበቃቸው። ዱንያ ላይ መፍራታችን ከወንጀል እንድንርቅ ይረዳናል። ሞትን ማስታወሳችን ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፍራታችን ለዝግጅት እንደሚረዳን በሌላ ሐዲስ ላይ ምን ይሉናል? መን ኻፈ አድለጅ፣ የፈራ ሰው በማለዳ በሌሊት ይነሳል። ወመን አድለጀ በለገል መንዚል፣ ደግሞ በሌሊት የጀመረ ቤቱ በሰላም ይደርሳል ይላሉ። ይህን የተናገሩበት ለአረባዊ ህዝብ የተናገሩት ሐዲስ ነው። በተለይ ሐዲስ በተነገረበት ዘመን የነበሩ ሰሃቦች የዚህን ሐዲስ ትልቅነት ይረዳሉ። መን ኻፈ አድለጅ፣ ሰሃቦቹ እንደሚታወቀው የሚኖሩበት የአረባዊ ክልል በጣም ሙቀት ነው። በተለይ ከዙሁር እስከ ዐሱር ባለው ሰዓት ላይ መንቀሳቀስ አይቻልም። ስለዚህ በዙሁር እስከ ዐሱር ያለውን ሙቀት የፈራ መን ኻፈ አድለጅ በሌሊት ይነሳል። ከሱብሒ በፊት ተነስቶ ጉዞ ይጀምራል። እንዲህ ካደረገሳ በለገል መንዚል፣ ፀሐይ ሳይመታው ቤቱ ይደርሳል። ስለዚህ አሁንም አላህን የፈራ አኺራን የፈራ በጧት ይቶብታል፣ ከወንጀል ቶሎ ይርቃል። መን ኻፈ አድለጅ ለዝግጅት ይረዳናል መፍራታችን። የትምህርታችን ዋናው ርዕስ ሞት። ሞት ምን ማለት ነው? ሞት الموت هو انفصام الروح عن الجسد، አካል ከሩህ ከሚባለው ሌላ አካል ጋር የሚያደርገው መነጣጠል ሞት ይባላል። الروح ሩህ ግን ታዲያ ምን ማለት ነው? ሩህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስኪ ያብራሩልን። የሁዶች አንዴ መጡና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት መልእክት ስተት እንደሆነ እንጠቁማለን በሚል እሳቦት መጡና ነብዩን 3 ጥያቄ ጠየቋቸው። 3 ጥያቄ። የሁለቱም መልስ ያውቁታል፣ የሶስተኛውን ነው የማያውቁት። አንደኛ እነዛ ዋሻ ውስጥ ገብተው ለብዙ ዓመት ስለተኙ ወጣቶች ታሪክ ንገረን። ሁለተኛ አመሊክን ጃዘል አርድ፣ መሬትን የምስራቋንም የምዕራቧንም ስለ ገዛ ንጉስ ታሪክ ንገረን። ሶስተኛ አን ሩህ፣ ስለ ሩህ ንገረን አሏቸው። የሁለቱም መልስ ያውቁታል። አላህ ቁርአን አወረደና አስሐቡል ከህፍ ናቸው እነዛ ዋሻው ውስጥ የተቀመጡት ሲል ሱረቱል ከህፍ ብሎ ቁርአን አወረደ። ስለ ዙልቀርነይን ነው ደግሞ የጠየቁት፣ ምስራቁንም ምዕራቡንም ስለገዛ ንጉስ። ወይስአሉነከ አን ዙልቀርነይን፣ ስለ ዙልቀርነይን ይጠይቁሃል እንዲህ ብለህ ተርክላቸው ሲል አላህ መልስ ሰጠ። ሶስተኛ የጠየቁት ግን እነሱም መልስ ለሉ ያውቃሉ። ወይስአሉነከ አን ሩህ፣ ስለ ሩህ ይጠይቁሃል። ቁል ሩህ ሚን አምሪ ረቢ፣ የጌታዬ ጉዳይ ነው በላቸው። አምሩላህ ዐጂብ፣ የሩህ ምስጢር ማንም የሚያውቀው የለም። እቺ ሩህ ከአካል ጋር የምታደርገው መነጣጠል ምን ይባላል? ሞት ይባላል። يقول إمام ابن القيم كتاب الروح، روح ميبال كتاب الله إمام ابن القيم الساعة روح سيابرار من إلالو. روح مالت كالجسد لكن دا أكلنات نوراني بايون برهانا موينات خفيف كاللالنات متحرك متنكساكسنات ينفذ في كل أعضاء الجسد بأكل هلو يتسرعجشنات إلالو ابن القيم عليه رحمة الله. تادي يهمن نتعطل ألم ماله همم ماله يهمم سكرة الموت يطار موت يموت سكار من لون يسولج كما تطل يسكر يچلال كهمم ليسكر يچلال كدستا ليسكر يچلال كموتم يسكرال موت راس يون السكرة አለው ራስን የሚያስት ነብዩ الله موسى عليه السلام ስለሞት ሲጠየቁ ምን አሉ? ሞት እኮ ሰክረቱል መውት የሞት ስካር ማለት ጣራ ሞት ማለት አሉ። አንዲትም በግ ከነ ህይወቷ ያለ ቆዳዋን ብትገፈው ከአካሏ እንዴት ነው የሚያማት?
ይዛን ያህል ነው ይላሉ ሩህ ከጀሰድ ጋር የምታደርገው መነጣጠል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ሙርሰሊን ሰይድ ወለድ አደም አሚሩል አንቢያ ወልሙርሰሊን ነቢያችን ያ ትልቅ ሰው ሞት አፋፍ ላይ ሆነው ሰከራት ያዛቸው ምን አሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢነ ሊልመውት ለሰከራት ሞት ከባድ ስካር አለው ሞት وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد برغت عرموت ودان تمتع يه أنتم ستششو ينبرونه ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ذلك ما كنت منه تخاف ستششو ينبرونه سيربه اندات موت تمقبال سيامه تتحكمال متعبه أوني لنال الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تلاقوا صحابة أبو بكر موت أفاف لي هنا طارموت السيقبو كتقاتشو ينبيو توداجوا مست ناتاتشن عائشة كقون كتش بلالج أباتو اندزا طارموت السيقبا ستاي قتم ستل قتمج لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ألج أي لاند سو نبرتو من يتقموال روح قرورو لي يدرسش كزي ستلقى التمج أبو بكر الصديق من علات بل قولي ما قال الله يعلونا تيمن دي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يتعرموتو دان تمتا يهم أنت ستششو ينبرونو موت يمتال موت يجزيو قدبو يتوسننو الله سبحانه وتعالى يهن سورة النوح ليس عبرار لن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله جزي قدبكو كمتا أي زقيم متعقو كون إلى بل إلام سورة لي الله سيستوس من إلال ولكل أمة أجل لأيان داندو هزب يجزي قدبالو فإذا جاء أجلهم يدمي جزي قدبو سمتا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لساعات كوا ساعة ميلو بعربية كوا لحظة من الزمن يجزي قدب كوا أي كويوم لحظة يعني شرفتها هالكوا أي كويوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ودفيتم ودوها لا مالت إلم يجزي وقدب كمتا دنجتي متال بتعمي قرماتشو بزمناتشن عندو التات مكينة سنستو هدال ترافيك مبراتم كأي برانا كومالو يهو التات كوما لك وداون بيجا براتن كساكس عرنقوادي برا هدمين يهو التات كم من قرزقتون دك أمانو ترافيكو ينفع فيشكال تنكساكسام ሌሎች መኪኖች ከኋላ ክላክስ ያረጋሉ አልተንቀሳቀሰም መጥቶ ትራፊኩ ሲያየው ይህ ወጣት ቀይ በርቶ ቢጫ በሚበራበት በዚች አጭር ደቂቃዎች ውስጥ ከዱንያ ለቆ ነበር ያ አላህ የጊዜ ገደቡ ከመጣ መዘግየት የለም ዝግጅት ያስፈልገናል አልመካኑ ማዕሩፍ ጊዜው እንደታወቀው ቦታውም የታወቀ ነው من موتبت بوتا الله ينسي استوصى من النال أينما تكونوا يدرككم الموت يتم بوتا بتهونو موت يدرس باتشوال يتم بوتا موت ياغنينال من موتبت بوتا الله ياوق أو يسكمتونو عندي نبي الله سليمان بيتاچو ቁጭ ብለው ከአንድ ግለሰብ ጋር እየተጫወቱ ያለ አንድ እንግዳ ገባ ይንግዳ ገባና አሳቸው ጋር መጫወት ወሬ ጀመረ ከዛም ከሳቸው ጋር ንግግሩ እንደጨረሰ አብሯቸው የነበረውን ሌላ እንግዳ ትክ ብሎ ይመለከተዋል በጣም አተኩሮ ወጥቶ እንደሄደም ይህ እንግዳ ነብዩላህ ሱለይማንን ጠየቃቸው ያ ነብይ አላህ አንተ አላህ ነብይ ይህ ሰው ማን ነው አስተያየቱ ደስ አላለኝም በጣም አተኩሮ ተመለከተኝ ይሳላቸው ነብዩላህ ሱለይማን ምን አሉት هذا ملك الموت ይህ እኮ የሞት መላእክት ነው አሉት ደነገጠ ተከብሎ ማየቱ አስፈራው ምን አለች ያ ነብይ አላህ እንሽዱከ አላህ በአላህ ይሆንብህ አሁን ንፋስን ዘዝልኝና ህንድ ሀገር ወስዶ እንዲጥለኝ አድርግ ሩቅ ቦታ ላከኝ አላቸው ነብዩላህ ሱለይማን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣቸው አንድ ስጦታ ውስጥ አልጋቸው ላይ ቁጭሉና ወንበራቸው ላይ ንፋስ
በግማሽ ቀን የወር መንገድ ተወስዳቸው ነበር غدوها شهر ورواهها شهر ይዛን ያህል ትጓዝ ነበር ሸኙት ይሄን ሰው ህንድ ሀገር ወስደው ጣሉት ጧት ነበረ የመለከል መውት መጥቶ ይሄን ሰው ያየው በበነጋው ጧት ሲመጣ መለከል መውት ወደ ነብዩላህ ሱለይማን ጠየቁት አንተ ሰው እኔ ጋር የነበረውን እንግዳ ትናንት ምን ነው በጣም አተኩራ ይሄው አቤቱታ አቅርቦብሃል አሉት መለከል መውቱ ምን አለ والله በጣም ገርሞኝ ነው አላቸው ምንነዋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሰው ከሰዓት ህንድ ሀገር ከተወሰነ ቦታ ላይ ሩሑን እንዳወስደው ታዝዤ ነበር አንተ ጋር ሳየው አሁን እንዴት ህንድ ሀገር ድረስ በየትኛው መጓጓዣ ሄዶ ነው የሚደርሰው ብዬ ሐሳብ ውስጥ ነበርኩ ተገርሜ ያየሁት ለዛ ነው ህንድም ሀገር ከሰዓት ሰህድ ይህ ሰው ቁጭ ብሎ እየተጠባበቀኝ ነበር ሩሑን ይዤው መጣሁ لا إله إلا الله قل بلاچو أنت محمد إن الموت الذي تفرون منه يا متششوت موت فإنه ملاقيكم يا غنياچوال يتم بوتان هد بوتاو يتاوق ነው አንድ ሰፈር ላይ ወባ በሽታ ገባ ወባ ሲገባ አንድ ወጣት ከዚህ ሄድናለሁ ብሎ አገር ለቅቄ ሄዳለሁ አለ አባትም ምን አሉት ያ ቡነየ اجلس معنا እኛ ጋር ቁጭ በል يصيبك ما يصيبنا ሚያገኘን ችግር ያገኛል ጥለህና ተድባካ አሉት በጭራሽ አለ ተሳፈረና ተንቀሳቀሰ መሃል ላይ ፀሐዩ ስላደከመው ከሆነ ዛፍ ጥግ ቁጭ ብሎ እንቅልፍ ገደም አለ ሊተኛ አስበው እዚህ በረሃ ላይ ያለ እባብ ድንገት መጣና ነደፈው እዛው ላይ ሞተ አባት በሰላም አገራቸው ተቀምጠው ይህ ዜና ደረሳቸው በጣም አዘኑና እችን ስንኝ ቋጠሩ راح يبغي نجوة من هلاك فهلك والمنايا راصدات للفتى حيث ثلك كل شيء قاتل حين تلقى أجلك راح يبغي نجوة من هلاك فهلك سلام هنا لو كموت دنا لو بلو لجهد فهلك جن موت والمنايا موتكو راصدات للفتى حيث سلك ለአንድ ሰው የትም ቦታ ቢሄድ ሞት ተከታትሎት ነው የሚመጣ ይጠብቀዋል ቆሞ كل شيء قاتل ሁሉ ነገር ላንተ ገዳይ ይሆናል حين تلقى أجلك አጀል ሲደርስ ሁሉም ነገር ላንተ ገዳይ ነው ወድቀህ ትሞታለህ ተጋጭተህ ትሞታለህ ሁሉም ነገር ገዳይ ነው ምን ነው ሰዓት ደርሷል ከተወሰነልህ ሰዓት ከተወሰነልህ ቦታ አትወጣ ነገር ግን የት ነው ምን ሞተው الله መልስ ሰጠ ولا تدري نفس بأي أرض تموت አንዲት ነፍስ የምትሞትበትን ቦታ አታውቅም ይለናል سبحانه وتعالى ምን ሞትበትን ቦታ አናውቀውም አላህ ሁላችንን ይዘንልን ምን ሞትበት ቦታ አላህ ዘንድ የተወሰነ ነው ሞት ትንሽም ትልቅም አይልም የእድሜ ክልል የለውም ለየሁሉ ሰው ይዳረሳል كان الحسن البصري يقول للشيوخ حسن البصري ታላቁ ኢማም ሸኾችን በእድሜ ገፉ አባቶችን ሲመለከት እንዲህ ሲል ይገስጻቸው ነበር ايها الشيوخ እናንተ አባቶች ماذا وراء الزرع اذا بلغ الا الحصاد አንድ አዝመራ እኮ ከደረሰ ካበበ በኋላ መታጨድ እንጂ ምን ይጠብቀዋል ምን እየተጠባበቃችሁ ነው ወጣቶች ደግሞ አላረጀንም ብለው እንደይዘናጉ ወደ ወጣቶችም ይዞርና ምን ይላቸዋል ايها الشباب እናንተ ወጣቶች اما رايتم زرعا اكلته الافه قبل ان يبلغ እናንተ ወጣቶች አንድን አዝመራ በቅሎ አልቆ ፍሬ ከመስጠቱ በፊት ውርጭ መታው አዝመራ አይታችሁ አታቁም መሐል ላይ የተቀጨ እናንተስ ምንድነው የሚያዘናጋችሁ ለሁሉም ሞት ይመጣል فجاء جبرائيل إلى أشرف الأنبياء والمرسلين ود نبياتين جبريل متعنا ملكتوچ نغراچو فقال يا محمد أنت محمد عش ما شئت يفلك كوني هل يدمي كل النور فإنك ميت مواچنا تموت على يهتنيوم هل يدمي كل النور واعمل ما شئت يفلك كون سرا فإنك مجزي به تم ندوال بالدنيا بآخرة
አንዴ አንድ አላህን የማይፈራ ወጣት በበረሃ ትልቅ መኪና ይዞ ያልፋል። ሲያልፍ አንድ እንስሳ ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት ዳር አድርጎ ተኝቷል። ይህ ወጣት በጎን ማለፍ እየቻለ መጣና ሁለት እግሩን ወጣበት። ይህን እንስሳ እግሩ ደቀቀ። እንዴት እንደሚጮህ ሰቡት። አላህ ግን ይህን ነገር እየተከታተለ ነበር። ይህን ወጣት አልተውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ ሰው እዛው በረሃ ላይ መኪናው ተበላሸበትና ሊያስተካክል ሁለት እግሩን ወደ አስፋልት አውጥቶ ታች ሞተር ያስተካክላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ መኪና ላከና ሁለት እግር በሁለት እግር አስከፈለው። ወአዕመል ማ ሽእት የፈለከውን ስራ فإنك مجزي به تمندواله بالدنيا بآخرام والعذاب الآخرة أشد أبقى يزاد دقمو يبرتاني آخره وأحبب من شئت يفلك كون ودد أنت محمد فإنك مفارق تلعي والا لجوتشهن ودد بالبيتكن مدد እናትህን ሙደድ ጓደኞችህን ሙደድ ትነጣጣላቸዋለህ። حديث رواه حاكم وصححه موت كمدا متودو زمد عدنهم ጓደኛ ያድንህም الله سبحانه وتعالى ይህን ሁነታ ቁርአን ላይ ሲገልጽልን እንዲህ ይለናል كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا يسولج كتفاتو يكلكل إذا بلغت التراقية روحكو قرورو لي بدرسش جزي وقيل من راق ما النوم يعدنو ينسو يبالال من الذي يسترقيه ومن الذي يداويه ما النوم يعدنو يتهل دكتور ما النوم يعشلو يبالال نقرقن في السامري درسال وظن أنه الفراق يهم قن لسب دنيا اللي لكات عنده هنا ارقتنيا هنا والتفت الساق بالساق بات كبات قا تدربات تأفرج تأسرج إلى ربك يومئذ المساق يعني قزو ودى الله سبحانه وتعالى من ميادنه اللم موت كمتا يوسدهال دكتور عدنه الدنيا دار الغرور إيش الدنيا يشنقلا أقرنات يقول العلماء اعلم أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر الدنيا يما لفيا يما الشقاقرا دلدينات أخرى يما رفيا أقرنو كما لفياو لما رفياو يا زلت وخذ مما مرك لما قرك يا زلت كدلديو لمن وراو أقر يا زلت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه من إلى سيدنا علي اعمل لدنياك لدنيا السرى بقدر بقائك فيها الصوص مثنورون يهل واعمل لآخرتك لآخرة دقمو سرى بقدر بقائك فيها بمثنور بتهل الدنيا سنتعمتنا سلسا سبع متو آخر السا لزل ألم تنور الله خالدين فيها أبدا لزل ألمنا آخرها بمليين يكترم بتريلين يكترم آخرها زل ألموينه لألاف أجر من ستة وتكرتنا لزل ألمو أجر من ستة وتكرت لله يقبال عند سودا سيدنا علي متعنا من على شو بيت قستونه الدنيا فكرة بتعمي وتر وقل سبنه متعنا من على شو يا إمام لقد اشتريت دارا أرجوك أن تكتب لعقد شرائها بيدك يا إمام أنا يكون عند بيت قزاو يتشاشات نبتن ول بجهن دز فلني فلق على شو سيدنا علي سملكتت فقد تربعت الدنيا على سويداء قلبي دنيا وسطم ولتا وتملكته لقصتوت انديسلو جمروا بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكان الغافلين إيه موت كم يموت كونسو عند بيت قستوال يقزاو بيت دقمو كزنجيوچو مندر كونجلنيوቹ سفر ነው የገዛው لها 4 حدود 4 ታዋሳኝ ያለው ይሄ ቤት الحد الأول ينتهي إلى الموت
የመጀመሪያው አዋሳኝ ሞት ነው والثاني الى القبر ሁለተኛው አዋሳኙ ቀብር ነው والثالث حساب ሶስተኛው ሒሳብ ነው በገዛው ነገር ይጠየቃል والرابع ينتهي اما الى الجنه واما الى النار አራተኛው ወይ ጀሃነም ወይ ጀነት ነው ይሰው ደነገጠ ምን ሊሉት እንደፈለገ ገባው ለካ ዱንያ እንዳፈቀረ ተሰማው ማልቀስ ጀመረ ያ ኢማም ይሄን ቤት ሶደቃ ስጡት አላቸው كزام سيدنا علي أسكتلو إتشن سننقطرو النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها والموت لا شك يفنينا ويفنيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت نفسك كالدنيا ችግር ታለቅሳለች በርግጥ እሷ ግን ታቃለች الدنيا متى እንደሆነ ሰላም የሚያደርጋት لا دار للمرء بعد الموت يسكنها لاند ሰው ከሞት በኋላ የሚያርፍበት ቤት የለውም إلا التي كان قبل الموت يبنيها كموت بفيت يجنباو بيهون انجي فإن بناها بخير طاب مسكنه بملكام كسروا من يعمر بيت وإن بناها بشر خاب بانيها بوانجل سرطوت كهنما من يسكفى بيت لا تركنن إلى الدنيا وزخرفها ود الدنيا ود بلجلجوا بتأمات تودك دنيا انسرها بفكرها قناة تتأمك والموت لا شك يفنينا ويفنيها موت እኛንም ያዝነው ንብረት ዱንያንም ያጠፋዋል ሲሉ ገሰጡት نعم ዱንያ ትጠፋለች ሁሉም ሀብታምም ነገስታትም ይሞታል ታላቁ የሙስሊሞቹ መሪ የነበረው ሃሩን الرشيد عليه رحمة الله አላህ የሰጠው ሰፊ ግዛት ነበረው በጣም የሚገርማችሁ ከግዛቱ ስፋት የተነሳ ደመና ሰማይ ላይ ሲመለከት ምን ይላል ደመናዋን ያናግራታል أمطري حيث شئتي يتنبوتا أزنبي فسيأتيني خراجك قبرش ودني متألنيال تاكسو ودني متألنيال اللبن سفينة وقزاتو يتم أزنبي كان يكل لا توجم يانش قبر ودني متألنيال اللبن الله سفي قزاتني ستو نقر قنيه قزات ما يتكمو يه قزات ما استلو موت ما تعبت موت عفافلي من درسة አብሮት የነበሩ ሰዎች ምን አለ ያዙኝና ወደ ቀብሬ ወሰዱኝ አላቸው ቀብሩን ወሰዱና ጉድጓዱን አሳዩት በጣም ተከዘ ምን አለ ማ አግና عني ماليا ገንዘቤ አልተከመኝ هلك عني سلطانيا سلطانيም እጄ ላይ ተወገደ ثم رفع رأسه إلى السماء وبكى راسون ወደ ሰማይ አነሳና ማልቀስ ጀመረ ከዛም ምን አለ ያ መን ላ የዙሉ ሙልኩ አንተ ያ ስልጣንህ ማይወገደው አላህ ሆይ ፈርሐም መን ቀድ ዛለ ሙልኩ ስልጣኑን እያጣላለው ምስኪን ባሪያ ዘንልኝ አለ ነገስታትም አይቀሩ ሁሉም ይሞታል አንዴ ከሙስሊሞቹ ታላቅ ንጉስ የነበረው ሰው ትልቅ ዓሊምን አስጠራና قال عذني مكرن يالو يتعلق عالم من علو اعلم إنك لست أول خليفة يموت أوك أنت كوي مجمرة ونقوس على اللهم كم يموت تست لو لم يمت من قبلك ما وصلت الخلافة إليك كانت بفيت كوي نبرو نقستاتوش بايموتو سلطان ودا أنت بالمتا نبر سيلا قطني تتكا سلطان انديش نقله قال زدني جمرن يباكاله قال ليس بينك وبين آدم إلا أب ميت أوك بأنتنا بآدم معكلكو موتنج زمدنج ليلة يلهم أباته متوال آياته اندزاو يا آيات متوال يموتان طرق منو وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق يسولج بيتا يمندنو كجرباكو يموتان طرق منو يموتان مزقبنو سلطان እንዳያታለ ጥላውት እንደሄዱት ይሄን ስልጣን ነገ ተውተዳለ ትልቅ መከር እየተተካካን የመጣ ነው እኒ ጃኢሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ አላህ እንዳለው ነው መሬት ላይ የሚተካኩ ትውልዶችን አድርጋለሁ እየተተካካ መሬትን ይዘናታል እንለቃታል ለተተኪው
ሞት እንደሚመጣ መዘጋጀት መቻል አለብን አንድ ከሙስሊሞቹ ነገስታት የነበረው አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሚባለው ንጉስን አንድ ሰው ገባለትና فقال له كيف تجدك ራስክን እንዴት ሆነ ታገኘዋለህ አለው قال الله ቁርአን ላይ እንደተጠቀሰው ነው ولقد جئتمونا فرادا እናንተ በርግጥ ነጠላ ሆናችሁ መጣችሁልን كما خلقناكم اول مره መጀመሪያ እንደፈጠርናችሁ ስንፈጠር ልብስ የለንም አይደል ራቆት መጣን አሁንም በከፈል ለወጣ ነው እንዲህ ሁኜ ራሴን አገኘዋለሁ አለው هكذا الموت ياتي ባለ ስልጣን ይሁን ሀብታም ሁሉም ጥሎት ይሄዳል النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن اسكي تملكت الدنيا باتك علي يزوات ينبرون بالسقا تملكتو حرها منها بغير الطيب والكفن كالدنيا سيوتا ككفننا كشتوج ليلا يزون وطايه دي مكيناون هنصاون درجتون كامبانيون كلن طلوت هدا سبحان الله موت دنجت متال الكفن ليس له جيوب بالال كفن كيس يلو ምንም ነገር ይዛ አጣጣም አንድ አባት ኢትዮጵያዊ ትልቅ ሀብታም ናቸው ይህ ሀብታም በደግነታቸው አገር የሚያወራላቸው ናቸው እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት ነበራቸው አንዴ በመኪናቸው መንገድ ዳር ላይ ሲያልፉ መንገድ ዳር ደሃዎቹ አስፋልት ዳር ወድቀው ሚለብሱት አጥተው ብርድ ሲቀፈቅፋቸው ተመለከቱ የሚያስመጡት ብርድ ልብስ ነበራቸው ሄዱና በዛው ምሽት መጋዘኑን አስከፍተው ብዙ ብርድ ልብሶች አስጭነው ለሊቱን ሲያድሉ ታደሩ ለደሃው ጧት ሲነጋ ፖሊስ አስፋልቱን ሲመለከተው ይሄ ዱርዬ ደሃውላ አዳዲስ ብርድ ልብስ ለብሷል ያ ብርድ ልብስ ደግሞ እሳቸው እንደሚያስመጡት ይታወቃል ወደ እሳቸው ሄደ ፖሊስ የርሶ ብርድ ልብስ ተዘርፎ አድሯል እሳቸው ምን አሉ አልተዘረፈም ታዲያ የታገኙት አገኘው ሚል ጠፍቶኛል ሚል ከመጣ እኔ ከፍለዋለሁ እንዳትዟቸዋል ለቀቋቸው ለአላህ ስራቸው ሊያደርጉ ፈልገው ነው ማንም ሳያቀባቸው ታዲያ ይደግ ሀብታም ከዱንያ ላይ ሲወጡ አንዲት መልእክት ለቤተሰብ ተናገሩ እኔ ስሞታለሁ ከከፈኔ አንድ ጀና አውጥታችሁ ጀናዛዬን ወሰዷት ወደ ቀብር ህዝቡ አንድ ጀን ያየ መልእክቱ ምንድነው እርሳቸው መልስ ሰጡ ምን ይላሉ ዱንያ ላይ አላህ ሰፊ ሀብት ቢሰጠኝም ምንም ነገር ይዤ እንዳልወጣው ያገሬ ህዝብ እንዲያውቅ ፈልጋለሁ ያ አላህ ልክም ሲሞቱ ወሲያ እንደሰጡት አደራ እንዳሉት እጃቸው ወጥቶ ነበር ወደ ቀብር ሄዱት አላህ ይርሐማቸው ዱንያ ላይ ምንም ነገር ይዘና አንወጣም ለንዘጋጅለት ይገባል ዱንያ ከእውነተኛው ከማይቀረው ሞት ልትጋርደን አይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቻታ ላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا وقوا أنما الحياة الدنيا كمالتي تشهنج ليلا دلتشم لاعب شواتانات ولهو كلدنات وزينة مجيجا موابيا بتشانات وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد በመሃላችሁ መፎካከሪያ መበላለጫ በልጆች በገንዘብ ይህ ነው ቋር
እሱ 10 መኪና አለው ይሄ 20 አለው እንዲህ መፎካከሪያ ብቻ ናት ሌላ እንዳትመስላችሁ የሷም ምሳሌ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل غيث اعجب الكفار نباته ቡቃያው ሲወጣ እንዳስገረመው ገበሬ ነው ثم يهيج ይሄን ቡቃያ ሲደርቅ ተመለከተዋለህ فتراه مصفرا ሲገረጣም ثم يكون حطاما ከዛም ተሰባብሮ ይወድቃል እዲናት እንግዲህ ዱንያ ያብባል ሲገረጣ ታየዋለህ ይደርቃል ተሰባብሮ ይጠፋል يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتا هنا ونجي ميتبكن وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنجيا أواتانات إلى النار الله ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጫዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ ለከየ ፉضይል رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 ዓመቴ ነው አላቸው قال فضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله አንተ ከ60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ ያቀናህ ነው እንዴ يوشك ان تصل ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት 60 ዓመት የተጓዝክ ነው يا ايها الناس انك كادح الى ربك كدحا فملاقي እናንተ ሰዎች ሆይ ዱንያ ላይ ትደክማላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي አላህን ትገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰሃል አለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من አሉት يا أخي أنت ወንድሜ هل عرفت معناها አሁን ያልካትን ቃል ትርጉም አውቀሃል እንዴ አሉት قال الرجل نعم አውቄዋለሁ إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إني الله بارعني مالتنو وأني إليه راجع ورسوم ملاش ني مالتنو أقوالو انجالاتشو فقال فضيل اتشنا يايزو من علوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله بارع مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندمكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم يوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياك مال سيازقات جالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة ልጁ በጣም አለቀሰ ከዛም ምን አላቸው አንተ فضيل ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው فقال يسيرة ይህማ ቀላል ነው አሉት እስኪ እንገሩ መውጫውን ሁላችንም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال ان تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል የሚመጣውን የሚመራሃል አላህ አሉት هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ጠብቀው ይገባል لما قدم سليمان بن عبد الملك الى المدينه حاجا سليمان بن عبد الملك ታላቁ ንጉስ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ من አላቸው ላገሩ ህዝቦች እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ اريد رجلا ادرك عده من الصحابه ያኔ ነብዩን ጓደኞችን ሰሃቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ قالوا نعم ابو حازم አው አለ ሰሃቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አላሉት አስመጡልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው فلما اتاه ሲመጣለት قال يا ابا حازم ما لنا نكره الموت من لن يعلن
موت من تلاو لمندن علاتشو أبو حازم منالو إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة من نوان قسالاتشو نانتكو الدنيا ناسواباتشوهات مكينة بيت درجت توباتشوهل وخربتم الآخرة آخرة ونقن أفرار ساتشوتال صلاة إلا زكاة إلا كريبا مراك إلا سو مبدل آخرة عندك ما فرار ساتشوتال فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب كامارو بيت ودفر الرسو مهد سلامات فلقون وموت متقلوا على تشو ينقص من على قال صدقت ونتبل على تشو قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ويقولي ودى الله انديتنا من نقربو يا أبا حازم على تشو قال أما المحسن يا دقسهم على تشو فكالغائب الذي يقدم على أهله لك ركوي هدك بيت سبو صوتك الله تشو يا سو بيت سبو سيجنان النسوم من ديت اندم يدست الله تشو لك اندزانو ودا الله سيد دس بلوت الله مسو نافقوت نميجنانيو وأما المسيء يا وانجلن عما جما فكالعابق يقدم إلى مولاه ካሳዳሪው ሸሽቶ ሄደ ባሪያ ተይዞ ሲመጣ ይታያችኋል ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምን እንገናኛላቸው فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ فقال اوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው እባክህ አደራ በለኝ አለው قال إن أدرسمو إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك الله ككلك له بوتا أدرهن انداياي خمر بيت انداياي بريبا بيت ستجنب الله انداياي حجاب أولكش الله اندايايش وأن يفقدك حيث أمرك الله كزز بوتا دقمو انداياتا ككلك له انداياي كزز دقمو انداياتا مسجد صف له انداياتا حجابشن أولكش الله اندايش تنقاك أسفلقه وأن يفقدك حيث أمرك الله دمو كاززه بوتا انداياته مسجد انداياته كاززه بوتا لي انداياته يه له اللاتشن يتسطت علاك مكرنو موت ودنيا يمتال زقجت أسفلقنال الاستعداد للموت لموت زقجت النادر قبال رمضان መጣ ሲባል ነዘጋጀል በስንዴው እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል አብዛኛው ሰው አሁን በእንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል الدنيا እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል بدايه من نفسي ሁላችን ምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው ወደ ላይ ህንጻ እንገነባለን ነው ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም ስለታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው እዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقاطبق مطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين امام الغزالي ታላቁ ኢማም احياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምህርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت مودقاو يهونه والتراب مدجعه عفر منيتاو يهونه والدود انيسه دود تلاتل ازاو መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه نكيرنا منكر ملائكه ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره قبر ማረፊያው የሆነ والقيامه موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار والجنه مورده جنة ويم جهنم مورجا የሆነ ሰው الا يكون له فكر الا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም ከሞት ውጭ ይላሉ ወለስተዕዳደ ኢላ ሊአጅሊህ ለሱ እንጂ ዝግጅትም አያስፈልገው ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው يقول القرطبي امام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም 40 ዓመት ስትሆን ነው የምትሞተው 60 ዓመት ነው 20 ዓመት ነው አይታወቅም ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቅም ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም
በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ የተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ ጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍትና አድርጋ ይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገዋል አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ እየዞረ الرحيل አረ ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ እያለ ሁሌ ይጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው فسأل عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይህ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ ምን አለ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهوه الآمال يسوكو ጉዞ ሞት እያለ ከመጮሃል ተቆጠበም ሞት በሩስ ከመጣበት ድረስ ሲመጣበት ግን فأصابه متيقظا متشمرا ትጥቁን አጥብቆ ነበር ያገኘው ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أهبة لم تلهوه الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይሄ ንጉስ ተዘጋጅቶለት ነበር መጣ ሞት ሊረሳ ይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይሉናል اكثروا من ذكر هذه اللذات ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት اكثروا አብዙት ነው አስታውሱት አይደለም ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል ስስታም አትሆንም ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱን እየዘረፈው ያለው ይበቃኛል አላለም ደካቅ የሚባሉ አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ አንደኛ تعجيل التوبة ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነገ አይልም وقناعة القلب የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል قناعة القلب ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለው ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ونشاط العبادة በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ومن نسي الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثه اشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ለነገ ይላል ያዘገያል ሂጃብ ማደርገው ትዳር ስዝ ነው ከሪባማ ቆመው ህንጻዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገ ነው ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለሁ ከመጠጥ ሲጋራ ቆማለሁ ጫት አቆማለሁ ተስዊፍ التوبه ተውበትን ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳን ነገ ኖራለሁ ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش نجر مبقاقاتم አይሳካለትም والتكاسل في العباده بعبادهم لي سنف ይሆናል የተሰላቸ ይሆናል አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ በስርዓት ነው መስገደው ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል ይሄን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ صالح ደግ ሰው ሱብሃንአላህ ይሳቸው ስራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር የቀብር ጉድጓድ ምን ይላሉ ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁ
እዚህ ጉድጓዱ ሲገቡና እንደ ለሕድ ከላይ ይከድኑታል ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ ርጅዑን ጌታዬ መልሰኝ ይሄን ነገር አላደርግም ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮሃሉ አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው ያደረጉ ላ ተመለስም ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልহামዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ ያ አላህ ዝግጅት ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت لمراقنو فجاء احد الصحابه فقال يا رسول الله عند صحابه متانا يا الله ملكتنيا لاچو اي المؤمنين افضل يتنياو مؤمن نو بلاچ አላቸው قال احسنكم خلقا سنه مغبارو ያማረው ነው አሉት قال اي المؤمنين اكيس አራዳ ብልጥ የሚባለውሳ የትኛው ነው አላቸው ማን ይሆን አራዳው فقال نبياتችን ምን አሉ اكثرهم للموت ذكرى واكثرهم له استعدادا قبل ان ينزل به موتن በጣም ያስታውሰው ነው አራዳ ማለት ለሞት ከመምጣቱ በፊት የተዘጋጀው ነው አሉ ከዛማ ያይዘው ምን አሉ اولئك الاكياس እነዚህ ናቸው አራዶች ብልጦች ማለት ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره بالدنيا باخره ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እነዚህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱና አሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይሄን የነብዩ መልእክ ተቀብሎ ራሱን ሁሉ የሚገስጥ ነበር አንድ ሰሃባ ምን ይላል ሰይድና አሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው ይያለ የዓለምን 1/3 ያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸውም ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል ጺሞቹን ይዞ እያለቀሰ ዱንያን ያናግራል فيبكي يالقسل اليك عني يا دنيا انت دنيا كني راكلኝ غري غيري ليلاون شنقي قد طلقتك 3 لا رجعة فيها بسوست فتششالو لا الملسش عمرك قصير يدمش ماطر وعيشك حقير ينورش مانس ومتاعك قليل يمتاقمياش مانس قالوا سيدنا علي آهن من قلة الزاد أبيت يسنك إيمانس وبعد السفر يسفروا دقمو مراك مهدبت قوزو بكبر أقوارجي بسيرات أرقي سنت قوزو اللبن ووحشة الطريق يمنقدو مصفرات هلو من سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يهب جنتي تمسكر اللت أمير المؤمنين اندي سنك إلن يمينال إنياسا تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي تزود للذي لا بد منه قروت لممتعتو قروت للو موت تزجاجلت فإن الموت ميقات العباد موتكو يباروج قطرونو لفطراني يسد قطرونو كل مزيك قطرو لي يغنيال أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي يسوج ጓደኛ መሆን ትፈልጋለህ እንዴ እነሱ ስንቅ ይዘው አንተ ሳትዝ ስንቅ ያዝ ስንቅናዝ الله مين ونتاس يسرقت لمن على وتزودوا تسنقوا سنك يازو فإن خير الزاد التقوى كسنقوچ ሁላ በላጩ ምንድነው አላህን መፍራት ካሁኑ ስንቅ ያዝ ካሁኑ ተውበት እናድርግ ካለን ንብረት እናካፈል وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت እናንተ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንዳችሁ ሞት ከመምጣታችሁ በፊት ከመምጣቱ በፊት ለግሱ ድንገት ሞት ሲመጣበት ሳይሰጥ ምን ይላል فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب من للنو ጌታዬ من ነው ጥቂት የድሜ ክፍል በሰጠኝ ኑሮ فاصدق واكن من الصالحين ከደጋጎች ሆን ነበር ንብረቴን አካፈል ነበር መልካም ሰራ ነበር ይላል አላህ ግን መልሱን ሰጠ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها መልሱ ይሄ ነው ነፍስ የድሜዋ ክልል ከመጣ ምንም ያህል አትዘገይም ካሁኑ ስጡ
ካሁኑ ቶብቱ ይለናል አላህ ካሁኑ ስንቅ ያዙ ካሁኑ ተዘጋጁ ያ ነፍሱ قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل ሁሉም ይሞታል ትልቁም ትንሹም ሀብታሙም ደሃው فتأخب يا نفس ነፍስ ስንቅን ያዢ አሟሟታችንም እንደ ዝግጅታችን ነው ሰውየው በተዘጋጀለት መልኩ ነው የሚወስደው ተግባባን ዝግጅት ካለ አሟሟትህም እንደዛው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ወነታ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስታውሰናል إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا النزا جيتاتشن ربنا الله جيتاتشن الله نوبلو توحيداتشون كشركات صدتو كقبر أملكوا صدتو قتلوا ثم استقاموا قتلوا كزام بهالا تتنزل عليهم الملائكة ملائكان ودنسو يوردالو ملائكوችን ያያቸዋል ሙእሚኖች ሊሞቱ ሲሉ አላ ተኻፉ አትፍሩ ወደ መተዱበት ሀገር ወላ ተሕዘኑ ጥላችሁት በመተዱት ንብረት በልጆች አትክዙ ወአብሽሩ አብሽሩ بالجنة التي كنتم توعدون ስትቀጠሯት በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላሉ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة እኛኮ በዱንያም በአኺራም የናንተ ደጋፊዎች ጓደኞች ነን ይሏቸዋል እነማን ነው የሚሏቸው መላእክቶች ናቸው አላህ እነዚህን ከሚያዩ አላህ ያድርገን አላህ ከነዚህ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ለናንተ ነፍሶቻችሁ የምትፈልገው ነገር ሁሉ አለላችሁ ولكم فيها ما تدعون የተጣራችሁትም ነገር ሁሉ አለላችሁ ይህ ዝግጅት ከማን ነው نزلا من غفور رحيم ከአዛኙና ከመሐሪው ጌታ የተደረገላችሁ መስተንግዶ ነው ይባላል ሙእሚኖች ሊሞቱ ሲሉ ጀነትን ያዩ ነው ሙእሚን ሲሞት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሰማይና መሬት ለሱ ያለቅሳሉ ይህን ደግ ሰው አጣ ነው ያለቅሱለታል من لم تبكي له الدنيا فلن تضحك له الآخرة الدنيا ያላለቀሰችለት አኺራት ስቅለትም ይባላል ሰማይና መሬት አንድ ሙእሚን ሲሞት ያለቅሳሉ ለካህዲያን ግን ይሄ አይፈጸምም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኒ ሙእሚኖችን ለመገናኘት እንደሚናፍቅ ሲገልጹ ምን ይላሉ عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله الله مገናኘት እኮ የወደደ أحب الله لقاءه الله እሱም መገናኘት ይወዳል ومن كره لقاء الله الله መገናኘት ይጠላ كره الله لقاءه الله እሱም መገናኘት ይጠላል ያ አላህ ከዛም እናታችን አይሻ የዚህ ሐዲስ ትክክለኛ መልእክት ስላልገባት قالت إنا نكره الموت يا الله መልእክተኛኛ እኮ ሞትን እንጠላለን መሞትን አንፈልግም ይህ አላህን ጠላን እሱም መገናኘት ጠላን ማለት ነው እንዴ አለች ነብያችን ሲመልሱ ምን አሉ قال ليس ذلك عائشة ነገሩን እንደሱ አይደለም ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته مؤمن እኮ ሊሞት ሲል መላእክቶች ወርዱና አላህ በሚሰጠው ልቅና በሚሰጠው ውዴታ ያበስሩታል فليس شيء أحب إليه مما أمامه ከፊት ለፊቱ ከሚያዩ ዓለም ውጭ ወደ ሌላ መሄድን አይፈልግም فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه الله መገናኘት ይወዳል الله مسم مغنايت يودال انديه معناتنو وان الكافر اذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته
ነገር ግን አንድ ከሃዲ ሊሞት ሲል በአላህ ቅጣት ይበሰራል ቅጣት ይጠብቃል ሲባል አላህም መገናኘት ይጠላል አላህም እሱም መገናኘት ይጠላል አሉ كما رواه البخاري የሙእሚንና የካህዲያን አሟሟት አንድ አይደለም የተዘጋጀና ያልተዘጋጀ አሟሟቱ አንድ አይደለም አንድ የዘመናችን አንድ ወጣት ዳዒ በጣም ያመው ነበር ሆኖም ግን ከዳዓው አራቀ አንድ ለወር ያህል ሆስፒታል ተኝቶ እንደወጣ ቤቱ ትንሽ እንደተሻለው ቤተሰብ መጥቶ ከመግሪብ በኋላ ያጫውት ገባ አሁንም ህመሙ በጣም ተሰማው ሊሞት እንደሆነ ጠረጠረ ልጆቹን ሰበሰበና ምን አላቸው ያ አውላዲ እናንተ ልጆቼ اللقاء في الجنة بإذن الله بالله فقاد جنة ነው ከዚህ በኋላ ማገኛችሁ استودع الله لكم الله ለእናንተ ትቻለው ልጆችን አላህ ይጠብቅልኝ ያለ ማልቀስ ጀመረ ምን ይላሉ ዒሻ ከመድረሱ በፊት ሸሃዳ አደረገና الدنيا ለቀቃት አማሟታችን ለየቅል ነው አንድ ሌላ ወጣት ከአላህ መንገድ ርቆ የነበረ አንድ ወጣት ሞተ ጀናዛውን ላጥበው ተቀረበልኝ ይላሉ ሰውየው ሲናገሩ ማጠብ ጀመርኩ እያጠብኩት አካሉ እየጠቆረ ይሄድ ነበር አላህ ይጠብቀን ያ አላህ ከዛም ይላሉ ሰውየው አጥቤው ስጨርስ እንዳለ ሙሉ አካሉ ድፍን ጥቁር ሆነ ይላሉ አላህ ይጠብቀን ሌላኛው ወጣት እያጠብኩት ይላሉ ወደ ቂብላ ሳዞረው እንደገና ተገልብጦ ወደ ጀርባውን ለቂብላ ይሰጣላል እንዲህ ሳዞረው እንዲገለበጥብኛል ሞቷል እኮ በጣም ተደናገጥኩ ቶሎ አጠብኩትና ወደ ቀብር ወሰድነው ቀብር ውስጥ ማስገብተን ወደ ቂብላ ስናዞረው አሁንም ከቂብላ ፊቱን አዞረ ይላሉ አላህ ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት ሞት አላህ ይጠብቀን ስለዚህ አማማታችን ለየቅል ነው ይለያያል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማም አህመድ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ በራ ኢብኑ አልዓዚብ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ የሚገርምና የሚማርክ ሐዲስ ይነግሩናል يقول براء من الهلال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار كأندي أنصار قصا يموت قلسب صحابانه السلم أكبر كنبي قوتان ولما يلحد السم يتكبر يالا فجلس صلى الله عليه وآله وسلم على شفير القبر نبي قبر جعفلي قجالو وجلسنا حوله ساتشون كبناتشون يقجالنا كأنما على رؤوسنا الطير راساتش اللي ارقب علي مسلان التنكساكسنا تمستان قالوا في يده عود ينكث به الأرض مريتو النبي يكتوت يقفقفوت نبر بتكازي كذا مراساتشون كان አደረጉና ምን አሉ استعيذوا بالله من عذاب القبر الله انطبقن በሉት ከቀብር ቅጣት ሶስት ጊዜ አሉን ثم قال كذا راساتشو አስከትሎ ምን አሉ اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا ሶስት رسول ምን አሉ الله ሆይ በአንተ ከቀብር ቅጣት እጠበቃለሁ اشرف المرسلين كذا ميغرمون حديث نقرون إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند مؤمنكو دنيا لكو دا آخرة لوتصل نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه في تحتهم يعبر ملائكان ودسو يوردالو كأن وجوههم الشمس في تحتهم ليس هيا اللي مسلال الله نزيه ملائكوچن كميعوت يادرغن ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة الناس زند يجنت كفن يزو متوال يجنت شتوچم يچن روح لمكبل حتى يجلسون منه مد البصر يعين رقتها قجلالو النزام يعبروا ملائكوچ ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه كذا ملك الموت يمطعنا كراسو طق قجلال كسويو تملكتوا تكستتلون فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أنت ملكة من نفسي أنت دق نفسي ودقيتاش وديتانا مهرتا وچيلاتا الله اندي بلا كم تترى نفسي أدرقن فتخرج تسيل كما تسيل القطر من في السقاء لك أركوتوس عندما تنتبتب وها تب تب يالج إيش نفس توت علج
فيأخذها ملك الموت روحان ይዛታል ልክ እንዳዛትም ነዛ ከርቀት የተቀመጡ የሚያማምሩ መላእክቶች ፊታቸው ፀሐይ የሚመስሉ መላእክቶች ከጁ ለአይን ጨረፍታ እንኳን ያስቀምጧትም ቶሎ ይዟትና ባመጡት በዛ በጀነት ከፈል ላይ በጀነት ሽቶ ውስጥ ያደርጓታል ይዘዋት ይወጣሉ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ልክ ሩሃ ስትመዘዝ የሚወጣው ሽታ መሬት ላይ ጥሩ ሽታ አለ ከተባለ ያ ሽታ ነው በጣም ያውደዋል አካባቢው والله ደጋግ ሰዎች ሲሞቱ ይሄን ሽታ ተሸቷል ያሽተታል ለመሐላችን ውስጥ الله عندي كم يهونت يدرجن قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب ወደ ሰማይ ይዘዋት ሲወጡ መንገር ላይ የሚያገኙት መላእክቶች ሽታው ይማርካቸውና ማናት ይቺ መልካም روح ብለው ይጠይቃሉ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ እገሌ ነው ብለው ይናገራሉ ያ መልካሙ ሰው ያ ሶላት የማይጠፋው ያ ሰደቃ ሰጪው ያ ለአላህ ሲል ሪባን የተው ያቺ ሒጃቧን ያለቀቀችው الدنيا ላይ ሲጠሩት በነበረው መልካም ስሙ ይጠሩታል حتى ينتهون بها الى السماء الدنيا የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይደርሳሉ ያስከፍታሉ فيفتح لهم يكفتላቸዋል فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها የአንደኛው ሰማይ ምርጦች መላእክቶች ወደ ሁለተኛው ሰማይ የሁለተኛው ወደ ሶስተኛው ሽኝት ተመልከቱ ለዛች ለሙእሚን ሩህ በዒባዳ ላይ ለኖረች ነፍስ የሚደረግን ክብር መስተንግዶ ተመልከቱ حتى ينتهى بها الى السماء السابعه سبعتኛው ሰማይ ላይ ይቆማል فيقول الله من ይላል عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين عليين ከተባለው ቦታ ላይ የተላልቅ ሰዎች የሚመዘገብበት መዝገብ ላይ የባሪያዬ መጽሐፍ ጻፉት وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم እንደተባለው ጻፉት ይላል ግን እዛ አላህ ምን ይላል واعدوه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى ነገር ግን ወደ መሬት መልሱት እኔ እሷውን የፈጠርኳቸው ከአፈር ወደ አፈር መልሳቸዋለሁ كزام نو نجا فلفي موطاتشو فتعاد روحك في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له روحهم جنازة ودا جنازة تملسالج قبرس اندكتتو تغبالش متا كزام ሁለት ነኪርና ሙንከር ይመጣሉ ይሄን ሰው ያስቀምጡትና ይጠይቁታል ምን ይሉታል መረቡክ ጌታህ ማን ነው فيقول ربي الله قلت يا الله نو فيقولان له ما دينك أمنته من دنو فيقول ديني الإسلام ديني ما سلمنا نو فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أن أنت معالي تلاكو قل سب السمان نيلتال فيقول عيسى من الال هو رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم يتيقتال فيقولان له وما علمك من أساوك ليتاوكو فيقول بلويلال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته قرآن نبوك أمنك بت أونتهالك لال فينادي مناد في السماء تتعريك سماي بكل الطرل عن صدق عبدي بارعيونة تناقر فأفرشوه من الجنة كجنة هنا من طافان تفلت وألبسوه من الجنة كجنة هنا نلبس اللت وافتحوا له بابا إلى الجنة ود جنة برك فتلت بالال فيأتيه من روحها وطيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنة مع زوانا طروش التايمة ألتها الله كزت روح درقن كذا ما يقوم شلماتو ويأتي رجل حسن الوجه ملكام فيت ያለው ውብ ቆንጆ ሰው ይመጣለታል حسن الثياب ሚያምር ልብስ የለበሰ طيب الريح ሽታው ሚያምር فيقول ብሎ ይለዋል ይሄ ሰው أبشر بالذي يسرك በሚያስደስት ነገር አይዞህ ይለዋል هذا يومك الذي كنت توعد ስትቀጠር የነበረው ቀን ይህ ነው ይለዋል يجلس من الال من أنت معنا فوجهك الوجه يجيء بالخير في تسايد
በመርካም ነገር የመጣ ፊት ነው ማን አንተ ይለዋል ማን ይመስላችኋል فيقول ሰው ምን ይለዋል انا عملك الصالح ኒኩ ደጉ ስራህ ነኝ ኒኩ ሒጃብሽ ነኝ ኒኩ የሰገድከኝ ሰላት የሰጠኝ ሰደቃ ነኝ ይለዋል فيقول ይሄ ሰው ምን ይላል انا عملك الصالح فيقول ربي اقيم الساعه ይሄ ሞተው ሰው ምን ይላል ጌታዬ ቶሎ ቂያማን አቁማት حتى ارجع الى اهلي ومالي ወደ ቤተሰቦቼ ወደ ጀነት እንድመለስ ቶሎ ቂያማን አቁማት ሲል ዱዓ ያደርጋል ቀብር ውስጥ ነው ነብዩ ማስከተለው ሰሃባው ተመስጦ ያዳመጣቸው ነው وان العبد الكافر كهديان ما سيموت اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره ወደ አኺራ ለቆ ሊሄድ ሲል نزل اليه من السماء ملائكه سود الوجوه ጥቁር ፊት የለበሱ መላእክታን ወደሱ ይወርዳሉ معهم مسوح ሸካራ የሆነ ልብስ ይዘው ይወርዳሉ እንኳን ለሩህ ለጀሰድም አይሆን فيجلسون منه مد البصر ከርቀት ቁጭ ይላሉ ثم يجيء الملك الموت ከዛም የሞት መላእክታ ይመጣል حتى يجلس عند رأسه ከራሱ ቁጭ ይላል فيقول ብሎ ይለዋል ايتها النفس الخبيثه አንቺ ርካሽ ነፍስ ሆይ اخرجي الى سخط من الله وغضب ወደ አላህ ቁጣ ውጪ ይላታል فتتفرق في جسده ደንግጣ በአካሉ ትበታተናለች فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل አንድም ብረት ከሱፍ መሃል ስታወጡት እንዴት ምንጭቅ እንደሚያደርገው ታያላችሁ فيأخذها ምንጭቅ አርጎ በግድ ያወጣትና ይይዛታል والنازعات غرقا ምንጭቅ ያደርጋታል የሙእሚኖቹን ነው والناشطات نشطا ቀስ አድርጎ የሚያወጣት ልክ እሱ እንደያዛትም ነዛ ጥቁር መላእክቶች ይመጡና እቺን ነፍስ በዛ ቆሻሻ ልብስ በዛ ሸካራ ልብስ ይከቷታል حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض مريت لي ሚገማ ሽታ ለከተባለ የዝች ሩህ ሽታ ነው ከዛም ወደ ሰማይ ይዟት ይወጣሉ በምንም መላእክታ ጥጋ አልፉም መላእክቶች የጠየቁ ቢሆን እንጂ እቺ ቆሻሻ ነፍስ ማናት እንዲህ ምትገማው ይሏቸዋል በዱንያ ላይ ሲጠራበት በነበረው በዛ በመጥፎ ስሙ ይነግሯቸዋል ያ ዱርዬ ያ ዚና ሰሪ ያ ሪባ የበላ አላህን ያመፀ በመጥፎ ስሙ ይጠራቸዋል በመጥፎ ስሙ ለመላእክቶች አስተዋውቋቸዋል حتى ينتهى بها الى السماء الدنيا ከዛም የመጀመሪያው ሰማይ ላይ ይቆማሉ ይከፈትልን ይላሉ ሰማይ ይከፈትላት ለዝጅሮ የሙእሚኖች ሩህ ሰባተኛው ሰማይ ድረስ ደርሳለች ነብዩም ከዚህ ላይ ያይዘው ምን እንቀሩ لا تفتح لهم ابواب السماء ለነሱ ሰማያት ትከፈትላቸውም ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل بمرفق قدادا اسكالالفش درس الناس جنة አይገቡም ሚለውን አንቀስ አያይዘው ቀሩ ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል اكتبوا كتابه في سجل መጽሐፉን ከሲጅል ላይ ጻፉት في الارض السفلى እታችኛው መሬት ይላል فتطرح روحه طرحا ከአንደኛው ሰማይ ወደ መሬት ትምዘገዘጋለች ትወረወራለች ነፍሱ ሰውየው መጣ ምትገባው እንዲህ ብላ ነው ነብዩ ማያይዘው ምን ቀሩ ومن يشرك بالله يا با الله የሚያጋራ فكانما خر من السماء ከሰማይ እንደተምዘገዘገ فتخطفه الطير እርግቦሽ መንገር ላይ እንደተበጣጠሱት او تهوي به الريح في مكان سحيق ወይም ንፋስ ተቀብላ ሩቅ ቦታ እንደወረወረችው ሰው ነው ሚለው አንቀጽ አያይዘው ቀሩ ሩሑ ከሰማይ ወደ መሬት ትወራወራለች فتعاد روحه في جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له نكرنا منكر يمጡና ያስቀምጡታል من ربك ማን ነው ጌታ ها لا ادري አላቅም وما دينك ها لا ادري አላቅም ነብዩ ማን ነው ها لا ادري አላቅም ይላል ነብዩን ማቃቸውማ ቁርአን አልቀራ ዲኑን አልተከታተለ فينادي مناد من السماء كسماء تطاري يطرر عن كذب واشطل فافرشوا له من النار يسات من طافان طفلت وافتحوا له بابا الى النار ودسات ያለውንም በር ከፈቱለት فياتيه من حرها وسمومها ጭሷ ወላፈኗ ይመጣበታል ويضيق عليه قبره አጥንቱ እስኪተላለፍ ድረስ
ቀብሩ ይጠብበታል ከዛም መልኩ የሚያስጠላ ሽታው የሚያስጠላ ግለሰብ ይመጣ فيقول ብሎ ይለዋል አብሽር بالذي يسوءك በሚያስቀይም ነገር አይዞህ ይለዋል ከዛም ይጠይቀዋል አንተ ማን ፊትህ የሚያስጠላ ለነገር የመጣ ምትመስል ልብስ የሚያስጠላ فيقول عن عملك الخبيث ያ የረከሰው መጥፎ ስራህ ነኝ ይለዋል فيقول ይቀብሩ ውስጥ የገባ መጥፎ ሰው ምን ይላል ربي لا تقيم الساعة ጌታዬ ቂያማን አታቁማት ሲል አላህን ይማጸናል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንደዚህ አይነት ነፍስ ከመያዝ አላህ ይጠብቀን አላህ ከሷሊሖች ተራ ያድርገን ናም ሩህ በዚህ መልኩ የሰውየው ወጣች እንግዲህ ጀናዛው ይቀርባል ይታጠባል اللهم احسن ختامنا الله ختاماችንን ያሳምረው ጀናዛ የተተከለም ከዛም ታጥቦ እግሩ ተጠፍሮ በከፈን ተጠቅልሎ ይሰውን ተሸክመው ይሄዳሉ ነብያችን ይሄን የሚገርም ክስተት አለ ይላሉ روى امام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال جنازوان እኮ ተሸክመዋት ሲሄዱ على عناقهم تكشاتشو لي فإن كانت صالحة دق كونج قالت قدموني تلتلو سدني تلالج ملكام كونج يتاياتنا متقبابت وإن كانت غير صالحة مدفو نفس كونش قنا قالت بلا تلالج يا ويلها ويلتوا أين يذهبون بها ودمن دنم يوسدوات نبي منالو يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ድምጿን ሁሉም ይሰማዋል የሰው ልጅ ሲቀር የሰው ልጅ ቢሰማው ኑራሩ ለሳይቅ ደንግጦ ይሞት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳንሰማው አደረገን ጀናዛዋ ትናገራለች ያ አላህ ቀብር ውስጥ ማንም አይከተለው ብቻውን ይገባል يتبع الميت الى النبي صلى الله عليه وسلم የሚሞትን ሰው እኮ ሶስት ነገር ይከተለዋል ንብረቱ ቤተሰቦቹና ስራው ሁለቱ ይመለሳሉ ስራው ብቻ ይቀራል ሁሉንም ነገር ጥለነው እንመለሳለን እንግዲህ ከዱንያ ከናታችን ማዕዘን ወደ ዱንያ ወጣን ከዱንያ ወደ ቀብር እንዲህ ነው የምንጓጓዘው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ምን ይላሉ انما خلقتم للابد የተፈጠራችሁት እኮ ዘላለም ልትኖሩ ነው وانما تنقلون بالموت من دار الى دار በሞት እኮ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላው ነው የምትዛወሩት መሞት ማለት መጥፋት ማለት አይደለም የሰው ልጅ ለዘላለም ሊኖር ነው የተፈጠረው በጀነት ውስጥም ወይ በጀሃነም አንዴ ተወለድ እንጂ መሞት የለው እስከ ጫፍ ድረስ يقول الشاعر قطع من الال وما الموت الا رحله غير انها من المنزل الفاني الى المنزل الباقي موت كل لا አይደለም ከጠፊ ከሆነችው ዓለም ወደ ማጥፋው መሸጋገር ነው ሌላ አይደለም لتركبن طبقا عن طبق እንሸጋገራለን ጀናዛዋም ተሸክመዋት ቀብር ላይ አደረሷት امام ابن القيم من الال ان الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا ሶስት ዓለምን የፈጠረው ሶስት ሀገር وهي دار الدنيا አንደኛ ዱንያ ናት ሁለተኛው ዳሩል በርዘኽ የቀብር ህይወት አለ በርዘኽ የሚባል ወዳሩል ቀራር የመጨረሻው አገር አለ ጀነት ወይም ጀሃነም ሩህ የሚባላቸው ኪታብ ላይ የቀብር ቆይታ በርዘኽ ይባላል አላህ ቁርአን ላይ ሲያብራራው ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ኢላ የውም ይብዓሱን እስኪቀሰቀሱ ድረስ برزخ ውስጥ ይቆያሉ ይላል قال عطاء الخراساني عطاء من ይላሉ ሲፈስሩን البرزخ مدة ما بين الدنيا والآخرة برزخ ማለት በዱንያና በአኺራ መሃል ያለ የሚደረግ ቆይታ ነው وقيل للشعبي شعبي ለሚባሉ ትልቅ ዓሊም አሏቸው ማተ فلان እገሌ ሞተ አሏቸው قال ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة وهو في برزخ الدنيا ውስጥ አይደለም አኺራ ውስጥ አይደለም برزخ ውስጥ ነው የት ውስጥ ነው የሚገኘው በርዘኽ ውስጥ ይሄ በርዘኽ ኑሮ የቀብር ኑሮ እንለዋለን እኛ ከዚህ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ቀብር ጸጋዎች አሉት ቅጣቶች አሉት ቅጣቱ ደግሞ ከባድ ነው ይህ ቀብርም ለፍጡራን ሁሌ ጥሪ ያቀርባል ይላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول نبي من ይላሉ كما اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن الوليد
فإنه لم يأتي يوم على القبر إلا يتكلم فيه فيقول منم كان كولك أبراي متام السو يتناقر بهون انجي أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أني بتشينت بيتنين أنا بيت التراب أني أفر بيتنين أنا بيت الدود أني يتلات البيتنين يلال قبر يتقرال سرتنبت سنك إذن دنقبا يتقرانال قال هنا قن قبر كباد قطات الله الله سبحانه وتعالى قرآن لي قبر وسط كباد قطات اندالنا የያዛቸውን በቀብር ቅጣት ግለሰቦች እንዳሉ ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب بفرعون الناب بيتسبوچ لي قطعتو كببچاچو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ودساتم طاتم ماتام يقربالو قبر ውስጥ ويوم تقوم الساعة قيامام ستقوم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون بيتسب አጋሪዎቹን ወደ ሰዓት ወደ ከባድ ሰዓት አስገቧቸው ይባላል አላህ ይጠብቀን فرعون ዱንያ ላይ አላህ በመስመጥ ቀጣው እንደቀጣውም ቀብር ውስጥ እንደገባ ሳጠበቀው بعد الغرق حرق ይላል ከመስመጥ በኋላ ቃጠሎ ጠበቀው ቅጣት አለው ቀብር يقول القرطبي تلاقوا مفسر قرطبي من قالوا الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ يهود ساعة مقرب ساعة مقربوا برزخ وسطنا وميل يمسلموا أمة عالموش تسمام طهلي لالو أبو هريرة كلهم ماتا لي طاط لي ميلو تشوهت هلاتشو من إلال يقول في الصباح ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار يا الله لليتو هدا كانوا متى يفرعون بيت السبوج يفرعون عجاجوش ودسات قربوا سيمشم من إلال كانوا هدا مشتو متى فرعون الناقاريوشو ودسات تقربوا إلال من إلال لو يزان زمن سوج إهين يا أبو خريران دمس ما نمسوا يسمام الله سبحانه وتعالى كقبر قطعة اندي تبكو يتماسنا بهوننج قبر قطعة له نبياتنا صلى الله عليه وسلم عندك صحابوش قا يهدو يالي تكستون كستت زيد بن ثابت سكياتشوتن قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار عند كل لوست بني النجار ليكوموا يالا على بغلة له عند بقلوا ليكومال ونحن معه عبرنا ويالن إذ حادت به فكادت تلقيه ግዲቺ በቀሎ የሰማችሁ ድምጽ አለ ደንግጣ በረገገች ልጥላቸው ምንም አልቀረውም ከዛም ዞር ስንል 4 5 6 የሚሆኑ ቀብሮች ተቀምጠዋል قال رسول من قالوا من يعرف اصحاب هذه الاقبر እነዚህን የቀብር ባለቤቶችም ያቅማን ነው فقال رجل انا اني على قال فمتى مات هؤلاء እነዚህ መቼ ነው የሞቱት قال ماتوا في الاشراك በሽርኩ ዘመን ነው ጠንቋይ ቤት እየተመላለሱ لقبر ياردون يموتوت على تشو فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها يعني أمتكو قبر استفتنا يتبك أجوال فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه أني سمعتني قبر قطعت الله اندي أسمعكم ما سنو نبر يفرطوا من دنو أتكبابروا ያን ድምጽ እየሰማን እዛ ጉድጓድ ውስጥን አንከተውም ትላላችሁ ብዬ ነው እንጂ አሰማችሁ ነበራሉ ثم اقبل علينا بوجهه ከዛም ረሱሉ ዞራሉና ለኛ ምን አሉን تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهን ከቀብር ቅጣት ጠብቀን በሉት فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار الله ከሳት ቅጣት ይጠብቀን አሉ فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر اللهن كقبر قطعت طبقن بلوت قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر الله كسات قطعت كقبر قطعت يطبقن ሲሉ صحاباዎቹ ተማጸኑ ቀብር ይስራ ቦታ
خير سرتكون طرو مدرك ነው መጥፎ ከሰራ خاب بانيها ቅጣቱ ይጠብቀሃል يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل يا أنت بدنيا تسفى يتتعللكو روك تسفى وتشنقلو والموت يأتي بغتة موت دنقتي متال والقبر صندوق العمل قبر دقمو مدنو يسرى ساتنو بهلم زمنوش الله ይሄን ቅጣት እንድናምን ብቅ ብቅ ያላ ሳይቶታል ለትውልዱ ቁርጡቢ ቆስጠንጢንያ ላይ ቁርጡቢ ዛሬ ስንት መቶ ዓመት የነበሩ ዓሊም ናቸው ቆስጠንጢንያ ላይ አንድ ባለ ስልጣን ሞተ በዳይ ሰው ነበር እንደ ሞተም ተሰብስበን ቀብሩን ቆፈርንለት فاذا فيه حيه سوداء ጥቁር እንስሳ ቀብሩ ውስጥ ወጣች ደነገጠን ሌላ ቀብር ቆፈርንለት አሁንም ሌላ እንስሳ ወጣች ጥቁር ደነገጠን እንደገና ሶስተኛ 30 ቀብር ቆፈርነ 30ው ውስጥ እቺ እንስሳ ወጣች ደከሙ ምን ያድርጉ فقالوا ادفنوه معها ከዚች እንስሳ ጋር አብራችሁ ቅበሩት نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة الله بالدنيا والآخرة يسترنا እዛው ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት አላህ ብቅ ያለ ያሳየን ነው አላህ ይጠብቀን በዘመናችን የተከሰተ አንድ ክስተት አለ ታሪኩን ላካፍላችሁ አንድ ወጣት ገና ለጋ ወጣት የሚያምር ወጣት ነው ግን ከሶላት የራቀ በሙዚቃ ፍቅር ያበደ ነበር ይህ ወጣት ድንገት ይታመምና ይሞታል ሆስፒታል ውስጥ ገብቶ እናት ሳትመጣ ይወስዱና ሆስፒታሉ ይቀብሩታል ሲቀብሩት እናት ስትመጣ ልጅሽ ሞቶ ቀብረነዋል አላምንም አለች ልጅ ወጥቶ መሞቱ ማረጋገጥ አለብኝ እንዴት ሞተ ትሉኛላችሁ እሻሏት ሄዱ ቀብሩን ከፈቱና ሲከፍቱት አስደንጋጭ ነገር ተመለከቱ ከቀበሩት 3 ሰዓቱ ነው ይህ ወጣት በሚያስደነግጥ ሁኔታ ፊቱ በልዞ አካሉ በልዞ ያ አላህ እስኪ ስዕሉን ተመልከቱት እንዳይሆን ሆኗል ሰውነቱ ምን ቀየረው ከፈኑ የት ሄደ يا الله الله كقبر قطعت يطبقن اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ከዓሱር በኋላ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ያሉ ፀሐይ ከጠለቀሽ በኋላ አንድ ድምጽ ሰሙ ከዛ ሲያተኩሩ ሰሃቦች ምንድነው የአላህ መልእክተኛ አሏቸው ረሱል ምን አሉ اليهود تعذب في قبورها يهودوች ቀብር ውስጥ እየተቀጡ ነው አላህ ሰማቸው ام مبشر የምትባለው ሰሃቢያ ምን ትላለሽ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في حائط እኔ አንድ ማሳውስ ቁጭ ብዬ ረሱል ገቡ وهو يقول እያሉን የገቡት نعوذ بالله من عذاب القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ሶስት ጊዜ አሉ በአላህ እንተበቃለን ከቀብር ቅጣት قالت يا رسول الله هل القبر من عذاب قبر قطعت الله እንዴ قال اوالو انهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم نعم نسو قبر ውስጥ እየተቀጡ ነው የሚቀጡትን ቅጣት አላህ ለሰው ልጅ ያሰማው እንጂ እንስሳዎች እንዲሰሙት አድርጓል እንስሳዎች ይሰሙታል የሚቀጡትን ቅጣት ያ አላህ በጣም የሚገርመው ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ፈታዋቸው ላይ አራተኛው ሙጀለድ ላይ አንድን ታሪክ ያነሳሉ እሳቸው በነበሩበት ዘመን የሚኖሩ ገበሬዎች አህያዎቻቸው በሆዳቸው ምግብ ይዘው አላወጣም ይላሉ አልጸዳዳም ይላሉ እንዲጸዳዱ ይላሉ እምቢ ሲሏቸው ቋጥረው በካፊሮች ቀብር ዙሪያ ይዘዋቸው ይዞራሉ ከነዛ ውስጥ ያንዱን ቅጣት ሲሰሙ ደንግጠው ውስጣቸው ያለውን አውጥተው ይጥሉታል እንደ አይነት ክስተት በእኛ ዘመን ተከስቷል ይላሉ ስለሚሰሙት ደንግጠው ይለቁታል ውስጣቸውን የቋጠሩት ነገር ይሄ በተጨባጭ የታየ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን መልካም ሰርተው መልካም ከሚጠብቃቸው ያደርገን ይሄን የቀብር ቅጣት የሚያቆተ ዑስማን ኢብኑ አፋን ቀብር ላይ ሲቆሙ በጣም ያለቅሱ ነበር وفي الحديث الذي رواه حاكم بسند حسن كان عثمان رضي الله عنه اذا وقف على قبر بكى በጣም ያለቅሱ ነበር حتى يبل لحيته ጺማቸው እስኪርስ ምን ያህል ቢያለቅሱ እንባው ወርዶ እዚህ ተቋጥሮ ጺም እስኪርስ ያለቅሱ ነበር
فقيل له بلوالود تذكر الجنة والنار فلا تبكي جنتنا جهنم سنسوا تالكسم فتبكي من هذا بزيت تالكس الله هندي قال عثمان من على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا كوندي سيلو سمتشنو إن القبر قبر مالت أول منازل الآخرة يا آخرة يا مجمر يا معرفيانو فإن نجا منه سويوزيوس نجا كوتا فما بعده أيسر منه كذابوا عليها لو قرنو يكبرن كلا كالفكو كلهم نقرقرنو وإن لم ينجو منه كزيق النجا كالوتا فما بعده أشد من كذابها ليالو الجيق بتام سمامي كبادنو إلالو عثمان رضي الله تعالى بل إلى حديث لي نبياتنا صلى الله عليه وسلم قبر مؤمنوچنا كافروچن ليت اندم يستناغداچو ሲገልጹልን فإذا دفن العبد المؤمن عند مؤمن كود قبر ሲገባ قبرو يناغروال مرحبا واهلا عندنا متى نور يلوال وان كنت لا احب من يمشي على ظهري انت كو الايلي مريت كميرامدوت በጣም የተወደድከኔ ዘንድ ነበርክ ወሲርተ ኢለይ አሁን ወደኔ መጣ فسترى صنع بك እንዴት እንደማስተናግድ ልታይ ነው فيتسع له مد بصري አይኑ የሚያዩ ያህል ስፋት ይከፈትለታል ይሰፋለታል የጀነት በር ይከፈትለታል ማዕዛው ይመጣለታል ካፊር ሲገባ ቀብሩ ምን ይለዋል لا اهلا ولا مرحبا እንኳን ደህና አልመጣ አንተ እኔ ላይ ከሚራመዱት መጥፎ ፍጡር ነበርክ مسراውን ታያለ ቀብሩ ይጠብበታል ሁለት የጎን አጥንቱ እስኪተላለፉ ድረስ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يا الله نعوذ بك من عذاب القبر الله يطبقن قبر قطعت አለው عقيدة الطحاوية يشرحوت عالم من ይላሉ ሰውየው ናሉ አቃጥለው ወንዝ ላይ ይበትኑት ወንዙ ውስጥ ሚስመጥ እንሰሳም ተቆራርጦ ተቦጫጭቆ ይብላው የቀብር ቅጣት ግን ይጠብቀዋል እኛ ስንከፍተው ቀብር ኖርማል ሰው ሊሆን ይችላል ቅጣት ግን እየተቀጣ ነው አላህ ሲፈልግ ገልጦ ያሳየናል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ዱዓ አድርገው እንዳናየው እንዳንሰማው ይፈልጉት ፈርተን አንቀባበርም እንዳንል ነው ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ ለው ተዕለሙነ ማ አዕለም እኔ ማቀውን እኮ ሁኔታ ብታቁ ለضحክቱም ቀሊላ ትንሽ ስቃችሁ ወለበከይቱም ከሲራ በጣም ባለቀሳችሁ ነበር ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم بقربو عند ميغرم تأمر تكسته تأمر لا كفلاتشو تملكتوت عند ህፃን ልጅ ተወለደ ሙስሊም ቤተሰብ ውስጥ በጣም የሚገርመው ህፃን ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳየው ተአምር ምንድነው ቆዳው ነጭ ነው እንግዲህ ያው ፈረንጅ ነው በደሙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቆዳው ላይ ቁርአን ይጽፍ ነበር ደሙ ይመጣና ከቆዳው ስር ቁርአን ጽሑፍ ይጽፋል فلنقصن عليهم بعلم በእውቀት እንተርክላቸዋለን አላህ ሚል ጽሑፍ ይጽፋል አላህ ይልና ቆይቶ ደሙ ሲጎላ አክበር አላሁ አክበር ሚል ጽሑፍ ያሳይ ነበር አላህ እኔ ግን የገረመኝ ጭኑ ላይ ከተጻፈው አንድ ጽሑፍ ውስጥ እቺ ጽሑፍ መኖራ ነው ለው ተዕለሙነ ማ አዕለም እኔ ማቀውን ብታቁ لضحكتم قليلا ትንሽ ስቃችሁ በጣም ባለቀሳችሁ ነበር الله اكبر ይክስተት الله سبحانه وتعالى ሊመልሰን ያሳየው የዘመናችን ክስተት ነው الله ከቀብር ቅጣት ይጠብቀን ወንድሞች እህቶች ታዲያ ከዚህ ከባድ የቀብር ቅጣት በመድና ምን ተጠበቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጠበቅ ያለው ይሉናል አንደኛ ዱዓ ማድረግ ነው ابن عباس باستلالفوت حديث لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلالو اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الله ويك جهنم قطعت بأن تتبكالو وأعوذ بك من عذاب القبر كقبرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات كما نورم كموت فتنا وأعوذ بك من فتنة مسيح الدجال كدجال فتنا
ከቀብር ቅጣት ከጀሃነም ቅጣት ባንተ ተጠበቃለሁ ይሉ ነበር አንደኛው መጠበቂያ ምንድነው ዱዓ ማድረግ አላህ ከዛ እንዲጠብቀን ሁለተኛው አልአዕማሉ ሷሊሃ መልካም ስራዎች መስራት ጠባቂ ናቸው كما في صحيح ابن حبان وصححه شيخنا الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره عندكم موت سو قبر سكمت قالوا إنه ليسمع خف نعالهم حين يولون عنه يكبروا السوج بيت زمر سيششو يجعماتشون كوتي يسمال يا الله فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه مؤمن كهنا صلاة براس بكل تطبق عليك وكان الصيام عن يمينه صوم دقمو بستقنيو وكانت الزكاة عن شماله زكاة بستقروا يقمال وكان الفعل الخيرات من الصدقة والإحسان للناس ملكام سراو تشلو دقمو عند رجله كقري هونالو مقبهيل كله مزقنا ملكام سرا كقبر قطعات يطبقنال ሶስተኛው ሱረቱ الملك مقرات كقبر قطعت يطبقن ነው ففي الحديث الذين رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وصححه شيخنا الألباني من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا من يلالو ان سوره من القران 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له لعند سوكو 30 አንቀጽ ያላት አንዲት የቁርአን ምዕራፍ አንድን ሰው አማላጅ ገብታ አስማረችው وهي سوره تبارك الذي بيده الملك እችም ሱራ تبارك الذي بيده الملك ሚለው ነው ይሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱረቱ ተባረክን ሁሌ መቅራት በሌላም ዘገባቸው ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ሱረቱ الملك ተባረክ መቅራት እኮ هي المانعه من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት የምትጠብቀን እሷ ናት መከላከያና ተባረከን እናብዛት ታላቁ ኢማም አህሊ ሱና ኢማም አህመድ እንደሞቱ ኢማም ኢብኑ ኹዘይማ በህልም አያቸው ኢማም አህመድ ካነ يمشي في رياض الجنة በጀነት ቄጤማ ላይ ኢማም አህመድ በኩራት ሲራመዱ አያቸው ኢማም ኢብኑ ኹዘይማ فقال يا امام ما هذه المشيه ኢማም ሆይ ይሄ እርምጃ ምንድነው የሚያምር አላቸው እንዴት ነው የምትራመደው فقال امام احمد منالو هذه مشيه خدام اهل الجنه አሁን ማምራመዱ አረማመድ የጀነት خدامዎች የሚራመዱት ማረማመድ ነው የሚخدሙት እንዴት እንደሚራመዱ እንግዲህ ሳሉ فقال امام ابن خزيمه منالو ماذا فعل الله بك الله انت لي من سرا እንዴት ወንክ ጉዳይ قال غفر لي واكرمني بسوره الملك تبارك እንደጋግሜ በመቅራቴ አላህ በዚህ ማረኝ የተሻለ ደረጃ ሰጠኝ ይላሉ ኢማሙ አህመድ ሱብሃንአላህ እኛም ሱረቱ ተባረክን መቅራት ማብዛት አለብን አራተኛ ከቀብር ቅጣት የሚጠብቀን الشهاده في سبيل الله በአላህ መንገድ ሸሂድ ነው መሰዋት ነው አላህ ይወፍቀን شهيد مهون يسون دين كف لمادرق مسوات مهون نبياتنا صلى الله عليه وسلم ترمذينا ابن ماجه امام احمد باستلالف حديث لي من حديث مقدام باستلالف حديث لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي منالو للشهيد مسوات له نسوكو 6 خصال 6 معرق اللوت عندنا يغفر له في اول دفعه من دمه جنا 6 فس عند التبت ادم ወንጀሉ እንዳለ ይማራል ويرى مقعده من الجنة የጀነት ደረጃውን አላህ ያሳየዋል ويجار من عذاب القبر ከቀብር ቅጣት አላህ ይጠብቀዋል ويأمن من الفزع الأكبر ካስደንጋጩ የቂያማ አስደንጋጩ ሁኔታ ይጠበቃል ويوضع على رأسه تاج الوقار يا الله የማዕረግ ዘውድ ይጠለቅለታል الياقوتة የዘውድ ከም እንደተሰራው ሲናገሩ አንዷ ያቁት ቋሉ منها خير من الدنيا وما فيها ጭንቅላቱ ላይ የሚያጠልቀው ዘውድ አንዷ ብቻ ከተሰራበት ውስጥ الدنيام ካዘችው ነገር በላይ ይመዝናል الله شهيد ያደርገን ويزوج 72 زوجة من الحور العين 72 حور العينዎችን نزا ቆነጃጅት የጀነት ወይዘሮችን እንዲያገባ ይደረጋል ويشفع في 70 من اقاربه 70 ቤተሰቦቹን ሸፋዓ ማላጅነት አላህ ይሰጠዋል በሱ ሰበብ ይመራቸዋል
70 ቤተሰብ አላህ ሸሃዳነትን ይወፍቀን ቤት ዘመዱን ሰብስበን ጀነት እንድንገባ ኢንሻአላህ ስለዚህ ከቀብር ቅጣት አንዱ ዋናው መጠወቂያ ምንድነው ሸሂድ መሆን ነው አብዱላህ ኢብኑ አዛም ሸይኹል ሙጃሂዲን ታላቁ ዓሊም ሸሂድ ሆነው ነው ያለፉት ኢንሻአላህ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ሚስቱ ምን ትላለች ኡሙ አዛም እኔ አለች አብዱላህ ኢብኑ አዛምን ስለ ሸሃዳ ከማውራቱ የተነሳ አንድ ወቅት ላይ እየወደድኩት ሸሂድ ቢሞት መረጥኩ አለች ሸሂድ ለመሆን ከነበረው ጉጉት አላህ አመፈቀው ኢንሻአላህ ስለዚህ ሸሂዶች የቀብር ቅጣት የለባቸውም አላህ ከነሱ እንዲያደርገን መጣር አለብን ይህን እውነታም አላህ በዘመናችን በእውነት አስከሰተው ሼህ መሐሙድ አሰዋፍ የሚባሉ ዓሊም ምን ይላሉ እንደሚታወቀው የኡሁድ ጦርነት ላይ የሞቱ እና ሐምዛና መሰል ሱሐባዎች የተቀበሩበት ቦታ አለ ለሐጅ ሄዳችሁ ሰዎች አብዛኞቻችሁ ታቆታላችሁ ይሄ አንዴ ይሄ መቃብር ቦታ ዝናብ ገባውና ፈራረሰ ምን ይደረግ ይሄን ለመጠገን የወጡትን ሬሳዎችን መልሶ ለመክተት ዑለማዎች ተሰበሰቡ ምርጥ ዑለማዎች ከነዚህ ዑለማዎች ውስጥ ሼህ መሐሙድ አሰዋፍ አንዱ ናቸው እሳቸው ያዩትን ክስተት ሲናገሩ ስማቸው يقول وممن دفنت حمزة ከነዚህ ውስጥ ከቀበርኩት ውስጥ እንደገና ወጥቼ ሐምዛ ይገኝበታል የነብዩ አጎት ضخم الجثة አካሉ ግዙፍ ነው مقطوع الانف والاذنين አፍንጫውና ሁለቱ ጆሮ ሂንድ አስቆርጣዊል እንደ ተቆረጣ አየሁት በጥንሁ መሽኩክ ሆዱ ተከፍቷል እጆቹን ሆዱ ላይ አስቀምጦታል يقول فلما حركنا ጀናዛውን ልናነሳ ከፍ ስናደርገው እጁንም ባነሳነው ጊዜ ሳለ ደም ሐምዛ የዛሬ 1400 ዓመት በላይ ነው ከሞተ እስቲል በህይወት አለ አካሉ አልፈራረሰም እንዳለ ነው والشهداء عند ربهم يرزقون شهيدوች አላህ ዘንድ ነው የሚረዘቁት አፈር አካላቸው እንዳይበላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከልክሏል ደም ወጣ وشممنا اطيب المسك ሚማርክ መዓዛ አሸተተነ ይላሉ ደሙ ሲፈስ والريح ريح المسك واللون لون الدم ተብሏል ሸሂዶች يوم القيامه ሲነሱ ደሙ ደም ከለር ሽታው ምስክ የሸተተ ነው ወደ አላህ የሚቀርቡት ምን ነው ባሬ በአንተ መንገድ ነው ጌታ የተሰዋውት ስለዚህ ከቀብር ቅጣት መጠበቂው አንዱ ምንድነው ሸሂድ ሆኖ መሞት አላህ ሁላችን ይወፍቀን እኔ ተመኘው ግን የሳውዲ መንግስት ይሄን ክስተት ቀርጾ ለዓለም አብቅቶት ቢሆን የዲን الاسلام ትክክለኛነት ዓለም እንዲረዳ ግን አልሆነም በጊዜው ስለዚህ አንዱ መንገድ ሸሂድ መሆን ነው እንግዲህ ቀብር ቅጣት አለው ለሞቱት ሰዎች ዱዓ እናደርግላቸው ሐቂቀተን ያሉበት ዓለም አናቀውም አንድ صالح ሰው ابن قلابة የሚባል ምን ይላል قال اقبلت من الشام الى البصره شام አገር ቆይቼ ወደ በስራ አገር መጣው فتطخرت وصليت ركعتين بالليل ለሊት ላይ ከአንድ ቀብር አካባቢ ሁለት ረክዓ ሰገድኩና ቀብሩን ተንተርሼ ገደም ማልኩ فنمت ثم انتبهت فاذا صاحب القبر يشتكيني ለሊት ነቃው ስነቃ የቀብሩ ሰው ከቀብሩ ውስጥ ድምጹን አውጥቶ ይናገረኛል አቤቱታ ያቀርባል يقول ብሎ አለኝ لقد آذيتني منذ ليلة ዛሬ ሙሉ ለሊት አዛ ስታደርገኛ አድርግ አስቸግረኛ አድርግ አለኝ ثم قال ብሎ አለኝ انكم لا تعلمون ونحن نعلم እናንተ እኮ ዱንያ ላይ መልካም ስራ መስራት ያለውን ውጤት አታውቁም እኛ ነው የምናውቀው ነገር ግን እኛ ብናቅ ولا نقدر على العمل ለስራ ግን አልታደለም ስራ ተከልክለናል ان ركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها አሁን የሰገድካቸው ሁለት ረካዓዎች እኮ ከዱንያም ካዘችው ነገር በላይ የበለጠ ደረጃ አለው አለኝ ያ አላህ ግን ስራ ቁማላ الدنيا የስራ ሀገር ናት ሒሳብ የለም አኺራ የሒሳብ ሀገር ነው ስራ የለም መዝገብክ ይዘገባ መዝገብ ታጠፈ يا الله ملكام من سر አድርገን ከዛ ማስከትሎ ምን አለኝ ثم قال جزا الله اهل الدنيا خيرا የዱንያን ሰዎች አላህ መልካም እንዳይስጣቸው አክሪሁም من السلام سلامታ ለዱንያ ሰዎች አድርስልኝ فانه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبل የዱንያ ሰዎች የሚያደርጉልን ዱዓ እኮ ወደ ቀብራችን እንደ ተራራ የሚያህል ብርሃን ሆኖ ወደ ቀብራችን ይገባልናል ابن رجب
ዓለሙል ቁቡር የሚባለው ኪታባቸው ላይ የተጠቀሱት ዱዓ እናርግላቸው እናት ሞታለች አባት ወንድም ዱዓ አድርግላቸው ሰደቃ አውጥተህ አጅሩ ለነሱ እንዲደርስ አድርግ ቁርአን ቀርተህ የቁርአኑ አጅር ለእናት አባት ይድረስ በል ይደርሳል ዱዓ የሞቱትን ሰዎች አንርሳቸው እንግዲህ ስለ ሞት ስለ ቀብር ስለ ቅጣቱ ብዙ አወራን ከኔም ጀምሮ አብዛኞቻችን ውስጣችን ፍርሃት የተሰማው ነው ነገር ግን ሙእሚን በሁለት ክንፍ ነው የሚበረው በይነ ጀናሐይን በሁለት ክንፍ ነው ኸውፍና ረጃ የፍርሃት ክንፍ አለው የተስፋ ክንፍ ፈርተናል እስኪ ረጃ ተስፋን የሚጭሩ ነገሮችን ልጠቁማችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ብንሰራ ሊመረን ዝግጁ እንደሆን ሲናገር يقول في القرآن ላይ ምን ይላል قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم እናንተ በነፍሶቻችሁ ላይ ድንበር ያለፋችሁ لا تقنطوا من رحمة الله ከነዝነት ተስፋ አትቁረጡ ወንጀላችሁን እንዳለ መራለሁ ምንም ብንሰራ ከተስተካከልን አላህ ሊመረን ዝግጁ ነው ويقول ليلا قرآن ላይ ምን ይላል ورحمتي وسع كل شيء የኔ እዝነት ሁሉን ነገር ያዳርሳል ጌታችን رحيم الرحمن አዛኝ ነው መልካም ሰርተን ጌታችን ይቅር በለን ካልነው ሊመረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝግጁ ነው وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ያንተ ጌታ እኮ ባሮችን ከነወንጀላቸው ሊመራቸው ቻይ ነው ይላል መሐሪ ጌታ ነው الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم باستلالفوت حديث القدس لي الله من بلو يتطرال يا ابن آدم أنت يا آدم لجوي وانجلهكو يسماي جاف لي بدرس ما رأيك الكن امرها اللو فلا أبالي قد لنم امرها اللو اندال يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا مريتم بمي مولاكو وانجل بتمتالين ثم لقيتني كزام بتقنانين لا تشرك بي شيئا بني مننم ساتاقارا تنقوي بيت ساتورن بقول لي ساتامن قبروچن يزورك ياردك ساتلمن كمتاهلين لأتيتك بقرابها مغفرة أني مريت مولو ማህርታ መጣላህ አለው ጌታችን አዛኝ ነው ሽርክን ተጠብቀን ማረን ብለነው ከሄድነ ሊምራን አላህ ዝግጁ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የሚገርም ሐዲስ ላይ ሙዓዝን ያዙትና መጀመሪያ ትኩረት እንዲሰጠው ለሚነግሩት ወሬ ጠሩት ያ ሙዓዝ ለበይከ ያ ረሱላህ ወሰዓደይክ አሁንም አንተ ሙዓዝ ለበይክ አንተ ሙዓዝ ሶስቴ እንግዲህ ምነግር ከባድ ነገር አለ አዳምጥ ይያሉት ነው من قالوا اسكتلو ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله ما نمكو بار يلم بالله بتشنيا تملاكينت كامنه وان محمدا عبده ورسوله اني دغمو يسو ملكتنيانا باريو مهنين كمسكر صدقا من قلبي كلبو يونت بلو كمسكر الا حرمه الله على النار الله كسات اكالون حرام يكلكلاتال اكالو سات اينكا شهادة بمعدرو يونتون كالا كيتاچ مهاري ነው ሙዓዝ ምን አለ ገረመውና ያ ረሱላህ አፈላ ኡበሽር ሰዎችን እጄ ላበሽራቸው እንጃለ ረሱል ምን አለት ኢዘን የተኪሉ እቺን ከነገርካቸውማ እቺ እንደምታድናቸው ካሰቡማ በዚች ላይ ተመክተው ሌላ መልካም ትርፍ ስራዎች አይሰሩም ተዋትን ገራቸዋል ሙዓዝም እድሜው አጀሉ ሞት ደርሶ ሊሞት ሲል ዒልምን ደብቆ ላለመሞት አስተላልፏት አለፈ ስለዚህ አብሽሩ برحمتillah يا الله እዝነት ቅርብ ነው እኛ ወደሱ ከተመለስን ሊመራን ቀብርም والله ሰርተን ከህንበት ጥሩ መዝናኛ ነው ረቢዕ ምን ይላል ما غائب ينتظره المؤمن خيرا له من الموت ሙእሚን እኮ የሚጠብቀው የሩቅ እንግዳ ጥሩ የሩቅ እንግዳ ማለት ለሱ ሞት ነው የዱንያ ሐሳብ የቤተሰብ ሐሳብ ያ አላህ ሁሉን ጥለ አዲስ የደስታ ህይወት ዘልዓለማዊ ህይወት ሞት የሌለው ህይወት ያ አላህ ሲሰርተው ለገቡበት ቀብር ጥሩ መዝናኛ ነው انتوبت ودع الله يا نفس كفي عن الإسيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحكي توبي واعملي حسنا عسى تجزيني بعد الموت بالحسن وامنن علي بعفوك يا أملي فإنك أنت الرحيم ذو المنن
ነፍስ ተመለሺ ይብቃሽ ወደ ጌታሽ ጸኚ ጌታዬ ማንተ ተውበትን ወፍቀኝ فإنك أنت الرحمن ذو المنن أنت ናዛኙ ባለጸጋው ለግሰኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ላይ ጥሩ ኑረው በሸሃዳ ወጥተው ጀነት ከሚጠብቃቸው ያድርገን اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته